tlhabile letšatši le lengwe la labohlano mo go Thobela FM ka gare ga e ba le nna re tsena go taba ya ka le Mankoko baby nna ntumelele ko botsa gore ke mogwasha ke malela go tuma go buša sa go lele ke mogwasha ke tshelompharanana le reng le bolaiša borakgolo molatša maabane ye ke taba ya ka le Mankoko baby re na le mosa o e leng gore o ipotse gore yena o nyaka go tsena ka tša go apea o nyaka go tsena ka moraleng ga a nyake fela go tlo dira bogobe le mothotho le nama goba le morogo o nyaka go apea dijo tše e leng gore ke tša mehutahuta ke mang ge e seng Thabiseng le kono re tlo tseba bokaone gore Nthabiseng ke mang tše tša go apea o di thomile bjang Nthabiseng dumele Dumela. o kae Re bona le kae? ke gona tle Eh. o re o ntumediša ka ra o ntsebe ke tla ba botša babogedi gore ke go tsebela kae okay nna ka baka la gore ke a go tseba botša babogedi le batheeletše gore Nthabiseng ke mang Ke nna Nthabiseng Kholofelo Karabo Motsepe. Ke tšwa motseng wa Mokgophong ko Limpopo and ke goletše Mokgophong. okay Ka tsena primary school ya ka gona ka tloga gona ge ke ya high school ka ya Jane First, then ka tloga gona ka ya Hammanskraal, then ka feleletša Marematlou ge ke dira ka Hoërskool Streetom ko Napo. e le gore ka ga e le gola le bana ba ba kae Re gola re le ba bararo. le le ba bararo Ee. okay go jwang go gola ka ga Motsepe Go bose. okay re gantšhetše bobotse bo ka baka la gore go na le bana ba bangwe ra tseba gore ba gola ba sena mma le papa ba gola ba noši ba bangwe ba gola ka ga e go se bose ke ka fa gore no nyakang go tseba gore ka ga boNthabiseng go gona go bjang Go bose ka lebaka la gore kgona go bona gore batswadi ba re godiša jwang ba re godiša ka lerato re ratane le ge e le gore go na le go ba le di-conflict between di-siblings mara ra di kgona go di arogantšha go be monate. bana ba go šalana morago ba bjalo ba re ba na le go sekwane o monnyane o na le go telela o mogolo a ke tse gore itlhelwa keng Ene go jwao okay a re nepe re boele go wena ka baka la gore ye ke taba ya ka le Mankoko baby gore gore Nthabiseng o tlo re botsa ka taba tša gagwe a re nyaka go tseba tša bana re nyaka go tseba tša batswadi re nyaka go tseba tša gagwe re botse gore ka ba le gore ke eng se e leng gore se go dira gore o tse go be le mafolofolo go tsoga tšatši lengwe le lengwe ka lebaka la gore ke ikemišeditše gore ke tlo ba moapegi and ke a go rata ke rata go apea. okay lerato le la go apea o ne o tsoga tšatši le lengwe wa re ba tseba keng ka gare batho ba nyaka go ba dingaka ba nyaka go ba boramolao ba nyaka go ba se le se nna ke nyaka go ba moapei And a se thomi ka mokgwa go bile le di-challenges nyana mo le goreng be ke nyakile go studiša human resource ka e dira for a year ka tšhentšha ka yo dira educare ka boa ka tšhentšha then ka decide gore ke ye culinary. go di tšo fetola dilo tše ka moka o gopotšeng ba ba go gapeletša ka baka la gore batswadi ba na le gore gapeletša gore sepele o dira se le se e leng gore wena o se nyake Le ba sang gapeletše ke nagana gore beseng ke decide gore nka wela kae eng ke eng. go metšetša go apea wa ba le mo leng gore wa ka gore wa kgotsofala ke dumela re le ka gae ge ba re go na le mebala e mešupa 7 colors di apea ko wena Gantši. okay ge o re tlhaloso ka go ba shefa nna re no tseba gore le ba apei go na le ba bangwe ba humane ba tla ba dira diphadišano tša go apea ba bangwe ba tla apea se ba bangwe ba apea se jalo ka chef o tshwanetse go ba go kgona go apea sello se sengwe le se sengwe go ba gona le tše e leng gore o specialize ka tšona O ga ba le tše le goreng o specialize ka tšona ba bangwe ba dira ka moka tšona mara wa kgona go kgetha le gore o nyaka go dira pastry or o nyaka go focusa mo wa being straight. nke o re botse ka wena gore wena o lebeletše mo kae ka baka la gore gona pele o bolela ka pastry rena re sa tsebeng o apea re no tseba o tsena ka kitchen rusha ga re tsebe gore o bolela ka Nna for now ke bona gore ke tla focusa mo pastrying because ke bona kare batho ba bantši no ba rata dilo tša disukiri dilo tše di so he nka no re pastry nyana ke tla ba sharp. tsenela ka gare ga pastry o e tlhaloso gore ke bolela ka dilo tša sukiri ke bolela ka bosele sele ge o di beile mo latafoleng mohlomong dijo tša mesong ke a tseba gore ge o bolela ka pastry ke ya go hwetša eng e leng tafoleng Dijo tša mesong pastry re ka bolela ka bo di-pancake bo di-waffle le bo di-muffin fro. So mara pastry overall ke bo di-cake bo di-milk tart
and yeah. wa ba ntumiša melthadi mose ga re napile re ja tša mohuta mang ge e le gore ke tša go ba le sukiri le tšone Mosegare no ka re ke winter usually re prefera bo di malva pudding and then re ka re maybe bo di chocolate cake bo di dark chocolate le bo di mousse. lena le tso re dira gore go dieta go saba gona re ra itlhokomela monna re nyaka go ifona re fitlhile mo bokarabo ba leng gona mo re nyaka go fokotša wena o nyaka re oketša ebile re sa bolela ka go fokotša go ba go oketša ba re a gona chef ye e leng gore ga e na mmele wa go lekana le wa karabo a re di-chef ka re le ja kudu ke nnete go ba ine ba polelo seo Ke nagana gore e no ba polelo o ne le di-chef tse e le goreng ga di na mmele ba bangwe le gore a ba go na le di-chef tse e leng gore a di na mmele go na le tša go ba le o mmele ne le tša go ba le a ye ya gore di-chef le dija pele ga ge le ka re solela a se nnete re bereka ka o taster gore go ja gona pele le sola le tshwanetse go ba le taste tshwanetse le le tatso re ikwe re disukiri di a balantsha matswai di-spice okay ke ipotšiša gore Nthabiseng o nyaka o bona o feleletša o le kae ka taba ya go ya go ba chef o tlo no apea ka gae fela goba go na le se o dumang o ipona o se fitlheletse mafelong ke duma go bona ke fitlheletse ke le private chef and then ge modimo a ratile ke be le catering company yaka private chef re tseba gore ge bomankoko ba tswa fa go apea ke tletse ke ba eng ke no botsa reno ke na le baeng ba lesome a ke tsebe ke ba direleng ke mo o tsenang gona moo okay wa founa ka tla ka o romela di-ingredients le lo tse le gore tshwanetse o di reke then ka o apeela ka o direla le dessert maybe starter go fitlhela dessert mašheleng a tsena le mašheleng okay ge ke go lebeletše wa tseba Nthabiseng o bonela o rata boipshino o rata bobose ke kgwedi ya baswa ba re ba tshwanetse gore ba ipshine ka boswa ba bona iputša gore wena go tla re a o sekolong go tla re a o apeye o ba o dirang maybe tla be ke le ka gae ge e le gore ditšhomi ba nne le ko tshwanetse re ye gona ke a kgopela ka gae ra tsamaya le ditšhomi ra enjoy o na le bona ba gore ee bo mang so ke ne le bona bo goba o ka ba bala wa lebala ba bangwe ba tla re ba tlhoile wa e ka re ba re bona go bala ke go tlhoya okay ee la ya mo kgophong la jakalla ra jakalla go sasa go ya gae wa apeye go sasa ga ya gape okay gona bele ke eng se o tla reng wa se tlhoka gore fitlhelele toro ya gago ya go ba moapei o e leng gore kwa private o be moapei o e leng gore o bitswa kua le kua gore e tla o apeye o tlhokang go ba ka gore o sa le sekolong ka gore no ka re ke sa le sekolong ke nagana gore ge ke fetša sekolo then ka humana exposure ke tlo kgona go bitšiwa gotlhe mo and then le gona ka ba le a very good marketing okay ke tlo kgona go ba sharp okay wa se go ne le baswa ba bantši ba e leng gore ke boletše le bona ba e leng gore ba bolela gore baswa ba nagana gore ga ba lekana gona bele o le Karabo o le Nthabiseng o bona o kare ga wa fella go sena molekane o nagana gore ke se e leng gore le tshwanetse le se dire bjalo ka baswa gore ke chef motlhomongwe o fitlheletse go ba private chef o na le mašheleng a gago o sa tlhoka molekane botlhokwa ba molekane mo go lena bjalo ka baswa ke bofe ga ke bone botlhokwa ba ba le molekane okay ke nagana gore e ka no ba ntho ya boithabiso fela but then in general ke nagana gore ge o le sharp le ona modimo a o ratile o ka ba le molekane ba re go le shapo modimo o ratile o ka ba le molekane ke Nthabiseng gore bjalo ke ka fa e leng gore baswa a re tlogeleng go iphatše e seng tša rena a re meleng nako le thato e be ya modimo ka baka la gore ge ena a ratile ga gona se e leng gore se tla diragala a re re motlhomongwe modimo o ratile ebile modimo o kweša gore ke nako Karabo o gotse bjale gona a ka ba le molekane ke monna wa mohuta mang wa bona re bile ke pontše matlho ke monna wa mohuta mang o e leng wa ditoro tša gago monna o le goreng a ka kgona go kwešiša career yaka gore ka matšatši a mantši le nako tše dingwe nkana ka se be gona ka gae ka lebaka la gore he e le gore ke bereka bo di-guest house-ong or bo di-lodging nako nngwe frogo tshwanetse ke tswe sa le frogo ke boe lata nako nngwe go tsaniwa late shift tshwanetse a kgone go kwešiša lo jeo gore go a direga gore ke boe gae bošego lo jeo so a se ka boulelwa
ya ba ra se ka bolelo baso ba tshwanetse gore ba tsebe gore se o se kgopelang go modimo o tshwanetse o se tlhalose re o nyaka sa mohuta mang ka baka la gore o ka no re kgopela motho o tla go fa motho a tla go tlaba o mo go mo tlhaloseditse gore modimo ke nyaka wa tsela e le o tlo fa ena ka mokgwa leng ka gone ka baka la gore kgwedi yone ke ya baswa ka nnete baswa ba na le ditlhotlho tse dintšhi bjalo ka baswa o bona o ka re botlhokwa ba go keteka letšatši le la di-16 bo sa le gona ka re June 16 e nngwe le nngwe go mongwe le mongwe baswa ba re a keteka baswa ba apara school uniform o bona go sa le botlhokwa go keteka gona ka lebaka lang go ya ka nna botlhokwa ke bona bo sa le gona mara tshwantse re bone le gore re keteka ka mogomang cause go na le ba bangwe ba le goreng ba dira dilo tša go tswa tseleng the following day go mane ba re mang o gobetse eng lo tše so he re ka keteka o tshwana le batho ba gale re le safe then botlhokwa bona bo gona baswa ba lebeletse mmušo gore o ba fe mešomo nna e ka be le gore go na le ditlhotlo tsa mohuta mang tše e leng gore ka gare ga go ba chef le kopana le tsone o ka kgona go yo applyela ko di-game lodging di-B&B le ko di-golf estating ma le gore ba ne le di-restaurant gona and then o kgone go bereka gona o ke di-opportunity tše e leng gore di gona gona ge e le gore motho o dutse gae gona jalo potse re ke nyako ba chef o tshwanetse gore a dire dithuto tše dife pele ga tlo ya sekolong sa lena sa culinary tshwanetse a be le matric before a ye kgona go applyela culinary so ba bangwe ba ya di-TVET college then ko di-TVET ba re ba ne le ke di-different option mo le gore o kgona go decide gore either o nyako ba chef or eng a re lebelele re tseba gore ge o like ko di-university ge ngwana a tsena ba tla re ke mosela go ba le ka mokgwa e leng gore motlho mo go ba le ditlaišo tša gona tša sekolong tša go se amogelega lena bjalo ka di-chef le dirana eng ge motho a tsena gona le mongwe bare ai wena ke gona o thoma o ka se thomele go apea tshwanetse o thomele go e be wena o philang di-anyane tsela e be wena o philang maphotsi le dilo tše ka moka di gona dilo tša mokhutong ka sekolong a diego okay and then di ba gona ge o ya di-practicaleng ka sekolong o thoma ka o ne le theory and then ho ne le practical ko sekolong then ho ne le di-outdoor practical mo loreng la tšwa le different places then la kgona o bona le gore di-chef tše dingwe di bereka jwang eng ke eng ka sekolong le thoma ka theory pele la ba la buka la bala la ithuta ka tše di ithutang ka tšone la thoma la dira gape le di-practical gona ka mo sekolong le di tšea nako e kae pele ga ge ba tlo le ntšhetša ka ntle rena ke 2 months ka sekolong and then 2 months di-practicaleng o bana go botsa gore le kgone wena o ya go šoma Mankoko lodge beke ka moka go be o ya go šoma Nthabiseng B&B beke ka moka wa ikgethela ko o nyakang go ya ona wow ge o ka ikgethela go ya B&B ya motho a fetša kwa lara goba gona le tše e leng gore sekolo se o tsenang sona se šomišana le tšone o ne le ba le goreng ba šomišana le bona then o kgetha mo listing yone e ba o fileng yona then bona ba communicator le ona kowe then ba o romela ba tseba gore chef o Nthabiseng o etle go fitlha kwana pele go diragalang ba go tlhalosetša gore ka mo rena re šoma ka tsela ba go botsa gore re bereka ka tsela ye and then o tswa mo wena le gore o tlo kgona go bereka ka mokgowe o jwang mara how easy ke gona mo le kgonang go košana botlhoko ba re wena o ka no fetša beke ka moka o fatlha ke eiye wena o kgona go apea ke nyaka go se be easy moo ga go bonolo ka tselefe ba bangwe go emiwa di-long hours long hours o eme ga o dule o tla dula ge o tšhaiša nako nngwe o humane o bereka double shift sa le o tsena mmerekong maybe ka bo 6 ya forogo o ba tšhaiša maybe ka bo ma 8 ya bošego o apea dijo tša go fapa-fapana go thoma ka tša mesong tša mosegare le tša bošego ka nako e go nna le di-room service go na le di-room service maybe go ba le di-event gona kowe tshwanetse o attendiwe di-event le thuše batho ba late shift nko re fe phapano ya ge o le ko lodging o tseba fela gore baeng ba leng mo mohlomong ke ba 20 ba tlo ja dijo tša mesong le tša mosegare le tša bošego fela le ge go na le moletlo phapano ya gona ke ife phapano botse a yego ka lebaka la gore a re go serviwa buffet
ge o serviwa buffet le bona ba le ba bookileng kowe le ba le ba moletlo nako nngwe ba dira ntho e one. Then ba le ba bookileng le ba le ba moletlo ba ja plekeng e one unless if ever ba le ba moletlo ba re le bona ba nyaka ya go ya ko venue e nngwe gona koo. Then ba bangwe ba direla dilo tša bona aside. Anko re tlhalosetse ka buffet ka mokgwa o fetsang go bolela ka ona ke monga lefelo wa kgethang gore re apea eng le eng goba go na le ye nngwe e leng gore ba tseba gore ba nyaka gore e be yona e rekwang kudu ka baka la re no bona go na le dijo di tletse mo le ba ra wa tsela ke buffet go tshola ka mokgwa o nyakang re no tseba re ya re tshola re ja e shoma bjang. Buffet e decide ke head chef or executive chef ke ena a decide gore go ba le buffet and it dependa on the number of people ba ba leng ko venue eo on that specific day. Okay, wa tseba ke nyaka go tseba ye o rileng ge re thoma wa re a go bonolo ge le tšwetse ka kwa ntle mo e leng gore ile dilo ding tša batho go fapa-fapana ke ena head chef o e leng gore o tšea sephetho sa gore a Nthabiseng ke gona o fitlhe o ka se re gadikele tlhaphela wena o tla no dula ka kwa wa tlhoba masapane wa ba botlhoko wa ema letšatši ka moka sa gago ke go tlhoba le go tlhatswa go tlhoba le go tlhatswa wa tlhatswa le dibjana mafelelong mola wena o duma go ipona o apeile ke ena tšang sephetho Ke ena tšang sephetho and then o na le dipoleke tše dingwe mo le goreng le kgona go bereka 3 weeks straight go sena off o sena eng o ya mmerekong every day. Then maybe o dira the same thing every day. yo a gona nako e ba reng go o fitlhile ba re chef Nthabiseng re gopela gore o ne re direla semaka re surprise o re direle special se se itseng gomme wa dira selo se e leng gore le head chef a se kgone la thoma la jelana mona gona fao. Gantši di-student ga ba ba fe di-opportunity tseo tsa gore ba apeye dilo tše di so o tla no thuša mo thušang mara go tloga mowe unless ba o file section ya gago gore o dira yona then o tlo kgona go ba sharpo mo yona. Okay, ya ba le gore nako ya go khutša yona e gona ka baka la gore o rile wa kgonagala gore o šome dibeke tše tharo ka moka o eme. Nako ya go khutša a eo cause le lunch as a chef ga o be le lunch. O jantse go taste gona ka O mokgwa o ntse o tatso eo ke go ja. ge ntse o taste ke gona mo le goreng wa ja ga o be le lunch A so gona ge nako ba ka reng chef wa go o ile leafy. ba ba le yona maybe ba bangwe ya dependa gore ke ko kae poleke yona e ko kae so he le sekgweng maybe le bereka 3 weeks and then le jwa 1 week out then ba bangwe ba tšea di-leave jalo le jwalo. Ona pe go tle baeng ba bangwe ba re a re gopela morogo le bongwe apeile ke chef ya peileng la botlhano la go feta ya be le gore ka nako wa go o apeileng tša lekgone a di bose go tshwana le tša ola le šoma bjang. Gantši e re tseba le gore di-guest di ratile dijo tseo tshwanetse go be le ingredients tše le gore ra di followa and then go ba le consistency eo. Okay, ai nne ra leboga go di-chef ka moka tše e leng gore mohlomong ba phadišana e se ka moya o mo botse go apea o ka reng go bona. Ke gore e no ba le pelo e telele cause vele o tlo ba le di-challenge and ka kitchen a se taba ra ratana ga o rataniwe o tshwana le mebereko e mengwe le mengwe ga o rataniwe ka baka la gore o ka no apea le chef Nthabiseng chef Mankoko a tla tšhela letswai. a o senyeletša wena o dile dilo di sharpo chef Mankoko a fitlha a tšhela letswai le le ntšhi. Nna pele re šoma bjang ka baka la gore tla be re šomela ka kitchening e tee morala ko motee tafola ke e tee e telele mohlomong ke tshwanetse ke tlogele dijo tša ka ke timele mo lakela teng ke tlo netefatša bjang gore Nthabiseng ke a mo tshepa goba ena wa ntshepa. Re no tshepana a ke re mmerekong at the end of the day tshwantse re no kore go no ba le kwano ka kitchen le ge e le gore o nsabotagile mara tshwantse re no make sure gore he re bereka dilo tseo ga di tsene mo tseleng. Yo ka mantše mongwe no ba le tshepo ya gore ae ba ka se ntire tšeo ka moka tša bošome. Okay, go ba e leng gore ba di dira ke kgopela gore o lebelele ko camereng go ba fe molaetša ka baka la gore ba tla ba ba feletse ba dirile gore batho ba lwala ke re nka no tla ka di leka ka re ke a dija gane o tšhetše tša di tšhetšeng gore a nyake go senya wena leina mara e fela nna bophelo ba ka bo ba kae. Ke ntho e le gore nka ba botša yona ke gore tshwantse ba tlogele mekgwa e me snacks ba kgaone le bopelo mpe mmerekong cause
at the end of the day o kana wa re o sabotage nna mara o batša di-guest ke di-guest tše le goreng di a gobala ene o re bušetša morago ka taba mmereko re dia dilo gore re fetše wena o nyako nsabotage. Baapei a re tlogeleng go sabotaja rena re tlile re le baeng ka baka la gore re nyaka go ja re ratile dijo tša lena a re nyake go bona re boela morago ga e re lwala a re yalo chef Nthabiseng ke ka mogolong re fitlha mafelong a lenaneo la rena la lekgono ke dumelang dikgokaganyong tša leago ya go YouTube o ipsene ka taba ya ka le Mankoko Baby Thobela FM yaka gotlhe mo dikgokaganyong tša leago ke mo e leng gore re tlo khwetša dikgaolo tše dingwe le tše dingwe gore di ka ba di fetile se lebale go subscribe mo e leng gore re tla kgona go ipsena le rena go SABC Plus re gona nna ke Mankoko Baby theletšo thekgole lerato la gago di ntira se ke leng sona go fitlhela re kopana la bohlano le letlang tata.